So disappointed kwincebe esikhathini samanje esathi impilo yami ubona ngenza 1 and 2 and 3 and 4 ngibitshwe kwabazali bami awujayele nje basebenza ukuthi ngambitshwe kwabazali bami awuameli basebenza ngabitshwe kwabazali bami besizwa nje ngisho kwabazali bami umuntu ohlelelwa yena ngabitshweyeki Jona basabani mana benhlelje edwaneni abahambayo bayahamba kodwa nje ngenxa ukuthi ngihlele edwaneni ngoba banaphila ngaphandle kwedwana hayi ukuthi abanaphila ngaphandle kwabo ohlele edwaneni kodwa banaphila ngenxa yenhlesi kuyo ngihlele edwaneni Ngabona behlele edwaneni nje basabani ukulo behluko ngeke bazalwane ulusane nomuntu ohlele edwaneni ngeke bazalwane unyakazise umuntu ohlele edwaneni ngeke bazalwane umsuse umuntu ohlele edwaneni noma ungezani ohlele edwaneni akanyakazeki noma ungahamba nemali yakho ohlele edwaneni akanyakaziseki uDavid mangabe sefike edwaneni kwaphuleke into befike edwaneni wathi angakwazi ukuthi ngilandele lebekela sport ngoba sembonitwa lezimpi bezijaha nalekhona benjaha ibijahele edwaneni right ibijahele edwaneni nabantu abacinezela bazophinezela edwaneni right Le situation ekhalisa etindezela endaweni right uDavid hayi mina ngisebenza ngiyambona kangiboni ngoba kanasisambulo sebhola uyabona abantu bazokulwisa ngoba banaso lesambulo sakhe bonke abantu abazokuthibesi abanayo isambulo salento sezulu uyabona behlese phakele Osesepoli ilelo ntwana namalandela naleko Kristu Jesu masuhlese edwaneni nomphongola usuntu